Kiriungit kabalang Catholic jangka jelaniam ba Shlong, jelaniam Longston bat Juai. Kilat tu Archbishop House lai mukra ban Snowlem bat banduai kerpang, naga benda kemensiam jong Reverend Father Francis Karwanlang. Father Francis Karwanlang bat diuling do ba Shirhem bat ba kipai ba ki it. Ula khat no aga step jangka arpo tarik nailar arjarapsan. Nazareth Hospital na kadau ka jingstom hakamet. Yo Father Francis lakha haka arpunyo tarik naiwing muslim kat kendai spa saupesan. Haka shnong tin rong sara. Lapan kentang lingdo sebelah yu haka kat pratarik naiwing muslim kat kendai spa nyo puar. Bad udai lingdo sebelah naga batch kebaningkong jing Father Trairi. Udai nong penmi jingrawai badan nya kisur ki pasngu tenat haba kun ut bad ki babun ki jingrawai lakun toplang haka kot jingrawai linti bening ki kaset bad udai ru nong thokot ubala pau nam haka jelah. Ya kamet basa jong Father Francis on tap dan burom haka jakatep ya kirunium kebadan holom jingtep kebalang Catholic halai mkra haka arpobei tarik nailar arjarapsan. Haga kerteng coi Archbishop da kemensiam ke basukhia ni pentip sipi borok ki barabangai ya kecing kladno jong i Father Francis Karwanlang menem step akapol prara lasan Nazareth Hospital. I Father Francis Karwanlang idai way ni kilang do berno sibun teli kisenyang hakim lang salang bat kumjuru haka celani amba Shlong. Lakhai Father Francis Karwanlang haka arpun nyau tarik ai November kat kendai spa sapusan haka shnong tendrong hasora but ila day way na gitu ki first batch ki banengkong do ban join St. Paul Seminary ke cakapan kre nak bentak itu ki bertemu ban long do lapan kentang long do ya Father Francis haka kat pra tarik ubnai November haka senam kat kendai spa nyau puar parish yang meneba kumulang do ila tray habun teli gicaka ila long parish prish hapunusla parish ila long parish prish hamokhar parish ila long parish prish hamar bisu parish ila long parish prish ha cathedral parish but ila long mairu ulang do ubasdang nangkong ya ka parish hamar kasa but ila tray do kumu parish prish hamo prem parish hadin nang ta ila long spiritual director St. Paul Seminary, St. Xavier's Minor Seminary, ban long kumulang do, uban sendan ya kecing imensiam, bentin lenti ya kita kun samla kita pengkre ila di ban long leng do. Ndai ila no kerta ilawan ban song thai, hang ni St. John 23 kepada ke clergy home, kepada ke yeng nak benta kilang do kibal song thai nak kam jeng long do cuki, namar kecing pang jistom, baka jeng no kerta cuki. Father Francis Karwanlang kumulang do ila day inong tao jengruai bapau nam ila tao bon teli ke jengruai kabangin ay ruai hadu menta hakakot lanti beneng ila long unong thokot ila penmi kaset jengruai ila long ru chief editor jongakot kuborniam ke yang Kristan ila long ru spiritual director jong kesenjuk jong kisang rang ba kasih Chantia Hills but kawai kesenyang ro kubai Father Francis ilano asya kabalang kadai ilalong mai uwai ni kilang do balatrai Shirhem ban priang ya ke jing blai ha ke jing isen aging blai divine mercy Father Francis ila trisitom ha kani kabenta ila penmi ki kot jing duai bedai bat kani bat ilalong ro uwai ni kinong priang ya kani ke jing blai kabalaya bala priang mata ha keleng ke caka kamtam ha kani ke jalan yang ba jungi Father Francis ila julang ru director jong ketu kecaka hamar bisu hakabang kicu eye training yakino hikai but eye training ru yakitu ke batmu balong katikis haka celaniam but haba kapuar barakhi ya centenary jong kadong syatai lamingi Father Francis ila long general secretary Pennya ya bun teliki kam ki program haka to kapor barhi ya centenary joga cingwan ke cinget haka dong setai lamingi
Father Francis la julang ru chancellor jong ka jalan yang ba shalom ngi habangi kertiang dien mentah penpai ya ke jing im jong Father Francis ya long rat ba bolono senyang bun ki bentah jong ke jing im la ka dei hakim lang salang berkham tabe ha ka be dei bat ka jalan yang ba shalom ilo julong tengru uno hikai bahikai ki berdar ki bangkre ban long do Orient Theological College di mentakas ngi haba ila khlat no ni sngau ka de ki jingdu ka bakrau na ka banta ka balang kumjuru na ka banta ka jalan yang ba bat ngimla khlam do penpau ku jisungu yu blai na banta ka ching im ko dor bila ai hu niu long do bolong syakri jong trai bat ubala trai sitam hadu kata-kata habun ki banta ki kam jo ka diocese bat ki parish per ki mama i la trai ku mulong do nong syarai kat bangi phashu blai ban aingu na ka banta ka chi im ko dor bal ai hau niu long do ni phai ru shu blai ban pani ka chi isn ai ban ka chi ko khu ko do ka jong blai bon pediang kam tam ya ka musiam ko dor jong i Father Francis kawan lang ben ja thai dan kat badu ha ka hima ka chu ko mama i la trai la shakriyo blai ne slapat thai idwai bo konda da besbun bo bisnai on ai i ru ya ka caka ka bala pun khre na ka banta chu i khot ngi were pi baro ki para bangai ki long do ki runyam ki para bangai jong ka jalan niam ba chu ban phai khmat chu blai kom ka ne clip man bandwai na ka banta ka jat ha ki musiam jong i Father Francis kawan lang bandwai na ka banta ka jitengan musiam jong ki para chu i arngut ki badang don ne slapat thai ki persa chu i bayang sem chu i bar kumjuru ban phai khmat chu blai bo nang sendan nang betelenti ya ka jalan niam chungi beng na ya shkhmat da ka chi sai i Father Francis akhmat chu blai na ka banta ka ching le buram bakhadu ya i balasai ka sngi ha ka por kharwei ba je min stamp sara no ya kamet basa chu i nang ne ni bisham ban bu hayem ne ba kana ba ki para bangai kin la ban wan chungo ba ban duai na ka banta chu i bari ka ching le niam le on tap ya i sepelong hayem ne ba ha ka por arba chen osngi hadian chu ka masuk khoj kan bot ka ching yai procession ba ka ching le on tap ya i sha ulum chen tap chu ka balang ka tele halai mukhra dekat bangi dang aingu yu blai na ka banta ka chi im ko dor bila bola ai hauniu shakri jong blai tu ni phai ru shu blai bandwai bon ai i ya ka chin cha thai bom chukut bon pudeng ka masiam ba chu i ha khi ma ka chu